me as me back my baby. No man was saying that do be here. Hey, Nana. Did he come what's nasi? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Efi tumirike ne share wa Facebook no so DLFM 106.9. Kasi abone humfoni ni videos ni anam so benya bi na wahwe na wode amayen. Yen share kasi abona se ne nkopie mu e wo boase ne potem. Nana no meme ne yasem esi oboase ne potem de. Na emu awuram ye pa na ni nyane sem. Emebura mu oboase etire mu sem. Oboase na bote nanso omanga na yatim sese no. Bia ya ye tu jesen ye gold ntitiru na nkasa dodo mu nyina no e wo boase ne senti. Wanom intimate na semekom entumi enku wanom ne send mo moden ebo wura mu ekoya ngogo da shanty wanom bia hodo mutu eyegala gold ni bi sam go kotu eyegala msene bi hono mo anazo mu wura mu no empenefo kirem se dabi e hono mo no emra ni ho kwan se obi a wakopɛ galam se yatu nkuma mu no betuma nya kwanya ekokotu bi efiri se hono mo no sa ma ne concession ni nyinada empenefo ton e de ama eyangogo da shanty ni senti mebu ni ho kwan so mo moden ebo wura hono mo ni senti ekwakwagye tawo boase a na enya semkuma kram na ena no pay eye DLFM eni da so ho mu bia morning show no so ena DLFM eye morning show dwam treni Roman father eni opani pa no so wa ben pa ya sem treni a obutu oboase de din e de eben twetwen komo no wo kire mi sem wo hwa ne muntu a mebu no tu eni nyane so ma se o matena se ache ekoma de wono mo saa na de bia lada angogo na shati mpani fuei matu oboase god nyina nanso emebu ne nya dwuma nje adenti na betena se na ekoma de wo ni send wo so ntia so mbomden efa wono so wono pinkas ahodo nyina ko bowura mu e wo boase ba bia ngogo da shanty foi etu omugo nzo wa kope god ni bia bedi ene ne aposifo na asojafo bo moden ekosan etuom erigu manti we so mamu mako nso kana na wono mnada etimi ehwe wono monkwam na eba ne gemre echechensem we e de che die anopai e wo morning show na so nsema do so me no emu kiremu no eni Agudie ni ma ampemisa omo no moto no ne dikan ya je o madwuma ma obi ne toso faso e we so omo nya no sa bia bebia ya yetuman ne no ya na ho ye bebia pinchin ta ba ayo boase enye ne ya man ne wo wa fetiti na o ma man companies be very international companies we ba akọ ama yesi sabin na biaba na o fe ba bia ka ho asemi ya mining company apan ankasa de amoma nkrata mu no omo nkwan so mo ya mining o da tire hono na na omo moto no akeka omo kakra se ebekọ akoyibi na bambofo no military any place for no eno omo de sie no omoko na father way edema omo to ni bi yese dabi omo so no de ana ebo ma so mo ya adwon tun hwe omo yere ne omo ma mo boru awo ni bi kan enye so mo de mo pe so mo kwa akoye man ni bi because o man mo ya de mra na ti ha de mra na bu o man eti se won ti bi bi ase aye wo kwan aye faso ade ye so wa wo do pe so akoye man ni bi de ti amara na ne to so yem so ana mining areas na na to ja for dos essence principle because akoye bi se senia e ho bambo ne ti no dodo na ya na ye nwuram dodo na ti ano mu hia o ma o mo training no o tumi ye adwuma e wo nwuram yi se be on betumi a protect it na ya na so ya for ya na o mo do e ti we no ko ye se ye ti e ba kwa ko ye bi ya bo ya ho ano ye be bo na ye so ye tumi ya mining ni bi ba sa o so mo protect no so no mo di sie ni so the military no statement o mo de aba bontia o mo kira o ma no mo ba no be use force after take class o mo no mo exchange eni a woti ye ayensem treni odi ni djuma e wo boase oni eye Roman father no pay DLFM morning show no so e na o chekire nsem je se ne mebu ni kirem se dabi wo magase no mudi kan ese ne tuo mu edigu aposifo na sojafo no sojafo se de member ma wontiti bi ni e na mususa na mudi mu a enam so manipa makọ nson wanom ahwere wanom enkwam eno wachi e na opani pa no so edi mebu nanim ekọ eye mining site ho ne bi no ne din edi Simeon eye Peter Baba onse kirechirem de nti mbomboden bowura mu some kwa kope gold e wo angry gold ashanti for eye wonom
ebi ahodo amutu eye gold no about 10 anajo and yes ye kosoro wono me akwa pay alubiani enti ye boy no ye put ye chisel le ye hama de boy ti wula inside wono e kwai de ka kwai de mu kese ti wula ka kwai no afi na ye ko bi a ya mena na ye de amena na ye de chisel ni hama no ye bi etutu no afi na ye ko ho enti ye ko tu ka kwai ni mu se na na soja for the buy enti soja for no be duru na mo park distance ya approach soja so no ye ya so ma space enti ye pay for mu di ani mu no bia bukoto je say ya no bia bukoto hello bia peja ne sasei enti ye mo a ye mo di ani mo no de soja for this spray ye mu na ye machine gun no mo use o enye say e one shot ni ye mo e straight gun straight gigi yam ko mo so e ba sa no ye na ye gun ye mo di ani mo no de soja for this spray ye mu na ye machine gun no mo use o enye say e one shot ni ye mo e straight gun straight gigi yam ko mo so e ba sa no ye na ye gun what you say don no so ye fa wule mu no e so enti ye wule mu say na ye gani say no do nya ko still soja for the fire. Eni a woti ye eye Simeon Peter Baba ena wo kirem se de yakonde nyamyanim nuku na mo bre ye papa efise kwan na mo fam apie npo no na emu aja nanso ekope bia bedi ene mba ye den ena nama akoye nsempi eno wachi ne wasande kokobo e de amango good ashanti fo ne sem omo ntena so na mo nwenku akire firi sem enya de ase mo beti ase ne ate ase ye kina se wono mo kokopo manu ade enu aduane adi keke na etuo etumekum beburu maako nson de wono mo mprene empreachment omo kirem sem empefo mo kwana mo so nkopo manu aduane ni sente sa pa de ne obo ase ne potem de omo nanne ene obi su adadi eno so mo kirem no enie Yanim Kroni company no. What you say? Yanim Krono, Eti company no. There was so many ways, so many ways to be able to company him. Ha, go for way. Agyei, you don't yanko po sama comedy e be ma comedy mo. Say Agyei ma comedy e, yes you be ma comedy mo. In so many ways, so many ways be ma comedy Agyei. Ada oko import ni ma free a. On me fabo ase ana. What ni ma no oko free a habo a. On me fabo ase. Oboase highway e two pair. We can block Agyei within any second. Soldier for na bo mo kubi. Still ya wa ha. Omo be say kubi. Struck Agyei within any second. Soldier for na bomo kubi. Still ya wa ha. Omo besa kubi. Still ya wa. Ye njai da unless ye nyedua. Eni a woti ye aye mebuna. Wonu ko som kopo manu enu aduane adi e wo boase. Eye Angry Ashanti. Wonu mining concession honum. Ana kwaje ta ana no mimine yakoye nsempie na nipa mako nsom. Wonom eda for me. Na obaba konso jemre. Eni santwefo kasa se ni kunu da format se mo ache ni mpo. Na die no no sukura bedi o kirem se de yakoso no eni enya pa e wo boase ene ne potem kuno me kuno no ejuma bia ni boase yanko school yanko baby a nti ejuma na omo ye na ye de hwe ye mbak e baby amadu no so no omo nya ejuma wo obiem level omo number level 6 something almost someone in a force yeah baby I have west na mo baby no no mo ko almost so I am enu so mo choma mutimi jom 200 million ade ukunu no woti mo tima kasa me ba chose oni na tima kasa ukunu a no kasa switch off my mle mama na every come Google place from choma remind the card na remind be 1 month 1 week na dem examine my blesser this WhatsApp baby my search ni bi mo be say enye dey this ye ne yamba ne yen ai ye ne yamba no ye ni den we ya de sham wo boase ena mo tirem se de yakono ene enya mpade penifo amamu abedu baabi no wahwe a ebejense mu kura na ba Facebook no so de video na to so endo ada ahye mako eye enan a eye Angry Ashanti for dia emabi tumi twaja ede tumu ehye no oboase a eja ne der na da Facebook no so DLFM 106.9 wo ba wo benya bi ne wahwe ete amayen ene wachi ana manyo company fa wo mo oboase ene a police company fo ne bi so eje mere kasa e kirem se adehye ne mra fo mboko visa ne mamutu betumi akofo a okese de aba ne senti ahobambo ku onkuto ne adwumaku ahodo mo kwan so betumi afatuo ato ne senti mabura mo aboase a matwituo se mo mpene na woni bedi awuru mo hwam ye firi se manye ni manhwe ni ye bedu baabi no wahwe ansem no ase betumi atretre ye pa ne so mu nkire mu no enie Nanna Adjoa Agyei wa ha party penifo wa ha ye papa wo so o mate and the papa is any IGP akasa we will get to the bottom of this case. We will never leave it but you are African you are baba and the DD asem
ɛyɛ abotrɛ anytime I went to Tuomubiano, the best set up committee, I'm one that reason try as a tutu. So, how to dry and the name of Bia as a look, as I want to do. Then, once I want to do, and brass handsome and Maya, it means that I've been because as a message, and you can be punished for it. And no one is above the law, said nobody can hide. Wuti ye eya hobambo adwuma ye kuo no mu bi na afin so amanyokwa hodo mo woboase wonom mpanifo ni mu kire me se mebu ni nya abotre firi se etututuo no se koba satimamuni woni osra ni tutu a wontumi eni ni sunkunim de mo nto mboase ne mpanifo nya hwehwem mapa ehunu de yasie no ho kwan hodo mbefa so bebo na asomdwane adwebre etimi aba ewo boase ene mpatam ne kura mo nom na security analyst opanipa wa ben ehon mo nsemu ne di canal eye festivals Adwoa Agyei mre ekire musunsun so bo na betumi akofa ba eni brempo a oboase enye ne na ehye ase a eyan gogo da shanti eni mebu na atumi adi ahyemu ameka se tu ato mani pa bi atimi ahwe woro mo kwan na so mu nkiremu ahodo odo so msentwerefo no enie. I think the timing of the incident is quite significant in the sense that it's only a couple of weeks ago since the new administration came into office, but in another context it also serves as a signal to the government that the mining sector, be they the concession or be they illegal mining, river bodies, forest reserves, constitutes one significant risk that it needs to tackle seriously. That we have allowed that sector to be uncontrolled, obviously for partisan political reasons. And this incident draws attention to the need for the government as quickly or as soon as it can to set in motion some processes to bring some sanity, some calm, some control in that area. Now, having said that, when 7, arguably 9, reported by one channel die, I have doubts as to whether the appropriate rules of engagement were used. Got 7 cattle or 7 fatalities or 9 fatalities is one too many. But because the conflicting the narratives of the people who have spoken on the ground at Obuasi, admitting that we were going to find something to eat. Yay! Ayo penny pa wa ben pa hobambo ensemu. Nidin e de Colonel Festus Adwoa Agyei. Ana wo kirem se de asie no emu oyese bi kopa na no aduane adie. Na nam so manimpa makoma nson kana na omunyina da. Ahwere odom kwanti wakaze kirem se penifo mo de omunyina omo na so na nya na ehye ase. Na mo pesa mentemo ase eta sori e wo boase. Ene Angrigo da Shanti mebunu ne ntemu no. Omunsi ho kwan fise de yakoso no. Emu oya pa emu nkiremu ene ye de asemwe yento akase bo no esoe. Yesi etu akase bo no so dia ne ye bekoso ada ye ho ewo Asante Mantem oboase menteme ho ase a ati esi adehia wo mo ewo Asante Mantem ena fe asrafo a womo na ehwe eye Anglo Gold Ashanti Mines no eso no na ye endrada opepombo so medo atoso edunkro wa fempinu aduonunum ena Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama eti asemi wade nkrata tenya samketwa aba abetudwa eyo onumanya for Felix kwachi ofosu kasamafo edema Ghana mampanyi ena nkrata yi nsa ehwase na krata no elba man yese se no enseme koso wo boase ne eyade a aba bedu aban no aboboa no pa na wo nso atibie ehu bi ahwia bi na wo mu sene enioma esifa kura eni enyan papa na wo krata no wo ba ma ne se enipa makomakon wotwe ana ahwere wo mu enkwa wana wone prepare so die wodosu ye papa na no echi Ghana mampanyi John Dramani Mahama edi ato eye bambodwumeku a wo mu Asante Mantem anim se menteme wase a atesi wo boasi won shopans wo beye nhwehwemu edi afamu na asemi wonatumi apene pumasibren so no edi ama no se na beye a obi bia ne ho ebo mu se oya wantete se wo twemu keke se wusie kra na efa ne ho no Ghana emra no atumi ene no adie na no achi na nkrata no gba ma ne se Ghana mampanyi kiremu a eye adehye a wo mo ena menteme ho asi
ehwere wo nkwa sei abusuade won segu otia wo su anya sem ketwa no wo se ni anwumakuo yen hwe eye Anglo Gold Ashanti no won hwe pa se won toto ye eye ho hyehye ye nyina wo bedi abusua ye nim se ne ebe ye wo betumi akra eye adihye achikra na no so na nche no wona we prepra eni obehu no obi na taso awa osesafo ni nyina da won ayare sabia ho ntutu ye nyina no ejumakuo enhwe se wo betuetua kopisi safo ni nyina da eho ebetumi aton wo ne no na nche no krata ne ba ma ne se Ghana mampanyin ahye bambodwumeku a womo asante mantam se won hwe se eye din yo ye freni PCB no ebekoso anso no atena asante mantam kase ebo no ye to aso yanto akase ebo ne so na teme Sikapa adwobreo na oboase no sisi ho no mai bija pa on sisi ho ye menya dio Sikapa menya ni sie ko so oboase menya ni ntie kura se asukusa ebemben ho no no ya tututumu matutum na oboase kuro no mu nyina ya mie school bia oba akọ school ala use amahu abakrom ho enti enkura ne kura soro so wo pie dio so mo shedem ne tutu schools u bia afa so obi amaso tutu mu susu ai mo na u bia na mo frey wo ho na se ti o tu pay a enkola na mo de muti enti monim mo ma ye mo mpai mo boase fo ne de aduro de wonu mu hia mpai bo wai Yamakadereko. No, I get it clear. Father, in the name of Jesus. Yanto akase abone so na temamufo ni bi abetro ma agye e de afadwumadi o mampani dada Nanna Adjoa Akufo-Addo ebedi wo man ni mu no mu kire se eya de afri SHS policy no abedi dwuma sonko pa wo man ni mu esan se ya de a eya de kase pa eya Nanna Adjoa Akufo-Addo ebeye edema o man no ntomo ni eya DL news etwetwe nkomo no mo kire se eba eya o man Ghana mu a awofo bebre na omoma etitifia na omunya school entimi ko eya se bia school no omuntimi ko na sika sam ana na ho aye din ye pa edi ama wo ma kire se de omudi bedidi empo de omudi beko school edi akotwa school fees mpo omunya na so eya o man panida na Nanna Adjoa Akufo-Addo adarumenti no emofra no etimi ko school etimi twa se ne omopese omutwa na esua de etimi ko omanim we na ebi mo so ekira se ya de o man panida da ebetena o man na kunya ne so no oman ni mu ayedin ye papa kire se ye sika sam de baby adu no oka enka esan so oman ni mu ayedin ye pa yente nsem a omudi tuja ya na mde beka no minu ya no mba aka bete kraba frase ube ko school first kabra be ko fawaye so de unye nya ne ma u ko free e that ma me mani de mi chia school fee u ko age form no kula de o twala as na ma chia school fees kula me ko age form mo je 10.5 a chanye se si ampo 10.5 that 10.5 is kapa so a kire form ba ye no ana se ko age form na free no beto to ne ma na o mo ko te de Akufo-Addo asepa so me yamba ni nyina timi akọ SS me ambetie ka me bentimi nko me ma be ye bi tie da na ase nyame hira no ne tam na so na okọje na home ti nyame hira de beble Nanna Adjoa de be bi e bi se me hu no ma beble se first no kwan na koku kura na 4 million na se 4.5 sisi ne wa ma me ma me me ba pe na ti mesidan ama no ye wa ya de me de me kan se wa ha e be ka na su e bi se e bi mu ka se the school no won't mean yet so why me blaba oku school ye ka chire so wako school we SS wako wi ye ntua hwe so fair education dey dia Ghana for the bekano eno nko ade eno ne ade de bekano pa ya ye na mu nyina ba beto se aba bi ba ya for fair education ba ya and the bomb pa se bi aban for so ba no so nto aso ba na Akufo-Addo de ono na ma yesusa no kwa me nkroma mta ne se wo ye bi ono ba ne ehun bi da ba na Akufo-Addo na fair education bi ba ya ye hu ya ne ehun bie ya e ma mu nyanya so mpaso nti na de na Nanna Adjoa education e de be kai no ono bi yan be kai bai ono de we ka so veteran so kwa masa ba ho so no kwa ma kama ya si me ma ni am mama mbeso ti se mama be die na me bo ni ba be yi Nanna Adjoa no ba ye no enioma na ne bo na kosoro saa ti na ma bo ye din ene ne adam ne be kai no eni ya etwagu ye eyetemamufo ni bi omochiro ma adwen edifa dwumadi o mampani dada Nanna Adjoa Akufo-Addo ebedi se o mampani yanto akase abon so ne yenko gina mu ewo asante matanum na Ghana mampani bema oboada John Dramani Mahama ekopie mu endrata ewo asante matanum no kopie mu
ewa sante hene otumufo osetu to otosumi na himfie wonne kodi nkomopa evrizeni nyina ne se asante man wonom akwasi da fahye asunye pa emfimpim ye na do nunu dien ebekọ de anya se mekuma kana be ma oboata John Dramani Mahama ekwepe no ne asante man ekotwetwe nkomo ina ode ensem ede to asante hene enimu se ewo mu se amamwo pa ebetwa amun mekire omampenda da na nadan gufuad na mamwo no asantefo ansa da nya ne so mfa so efiri se enyuma hodo eka kansensem wasantema ni nyina da ato apia o tirem asantefo na bre ye pam finhia ma akoma akwa nwatwe atwa mu ni santi na ban ya bai do beboa pam asantema mu so mpunto etimi akoso ye pam John Dramani Mahama kasa mu na wasan kire mu se asantema ewo mu se abane de yeto abandodo na atoma MPP de nanso wei entum mu na bam efiri se otusu se asantefo dodo na so to aba ede man ni se ne ka ho bi mpo na boaye ema na ban etumi di abato no mu konimti wa bai onye hwehwemu onsan koye nyimu bia bebo no ho ne ho moden eje ne naso etime mpunto dodo na etime akoso asantema titiriu ani project ahodo a Ghana man penda da ye wantime bebo no ho moden etime atoa so asantema mpunto etime de hene ewa asantema tenem nyekoti enso ahodo okasa no ode tu edwa no ebie. Your Royal Majesty, distinguished ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to thank Asante. Many might not consider this the stronghold of my party, but in this election, I believe that the confidence and the votes that Ashanti region gave us contributed to the overwhelming victory that I scored. And so I can assure you that you can count on me, and that when we are sharing the national cake, I'll make sure that Ashanti region gets its fair share. Enuachi ana Ghana man penin John Dramani Mahama wakasi no chire mi se ojutumu pa se kopiem Asante mam dia impuntu dwuma abo wano mo pa se sebe Johnson abo akoko ani ka ho binti na fi we kura ba no wono man hyada nto no dodo pa afa MPP men MPP for no pieto atuma twe anwe wakwada abo awoso no ene otinwura mu a ahahama ene wawie. Your Royal Majesty, lately I have heard you complain about the lack of development in the Ashanti region. And rightly so, because as you have said, Ashanti region is the second most populous region in the whole of Ghana. And Kumasi is the second largest city. And as you rightly noted, in every country, the second largest city is equipped and developed almost as close as the first city. Because in the event of crisis, or invasion or war, government must be able to retreat to another city where it can function in order to safeguard the country. And so I agree with you. That the development of Kumasi as the second largest city is something that we must take seriously. And I pledge that I'm going to work with you so that we can achieve this. Enuachi no na Ghana man penin John Dramani Mahama kasemo ene wo kire mu sem alasabia hodo a Ghana man penin da da board ho modern senko obesie na wantimi enwie ni nyina wa sentiment titiriu ani sewa aban alasabia no obeja ne tumi so aboa pa tumi asima boa ema ye konfo anoche aban alasabia ne ade hyere do na kopie mu ma ama pressure pa ba odmo so na so atumi ate na aboa pa ama alasabia anasa pomuden so atumi ede hene ewa sante mantam no emu. There are many projects that have been left uncompleted. The Sewa Hospital is not operational because there's no electricity, there's no water, and the road to the hospital has not been constructed. I wish to assure you that we will tackle it immediately. DLFM. And make sure that we can open the doors of that hospital so that it will ease the pressure on Okonfo-Anokye. We need to move some of the patients from Okonfo-Anokye to Sewa so that we can empty the infrastructure in Okonfo-Anokye and do the renovations that are necessary. It is difficult to do the renovations of Okonfo-Anokye when the hospital is working at full capacity. Ne krakra mo no ena Ghana man penin John Dramani Mahama esa kire mu sem eka ba no enya sem kuma kurevi sem aban etwa mu nansen yare me champion amanyukoi wona mapan eye Ghana man penin dada eye Nanna Adjoa Kufuado ebon ho moden eja kapado to ma Ghana hono ma enye kakuma ni senti ahokire ta hono ma no enya sem kuma ne omni nyina no asante hene otumufo osejuto otosu mienu onta nachi no mbekọ so badwumaden aboa ma Ghana sika sema jere na so na asante mantam mu so de emfaso ahodo a efo ma Ghana hono mo so se de tebia no wona mo chefa wona mo sa ebetimi aka. We faced macroeconomic instability, and I remember
But at the time, some of the times we had obstacles in our way of bringing stability to our economy and restoring economic growth. I had the privilege of calling on you to use your influence and diplomacy to smoothen the path so that it could open up the path towards prosperity and progress. And at the time, anytime I called on you, you did not hesitate. And I wish to thank you for the cooperation that I enjoyed with you at that time, and to publicly acclaim and acknowledge that some of the economic progress that we achieved in that period was due to the work that you did. Your Royal Majesty, as we have inherited Any awoti ye Ghana man penny John Dramani Mahama ne yenyina weso ne yenkoto ye na dwaton de ye ho nkra ye ba kasebode aka achi no ye betini nyina e de afri honom e de amamo. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom e wo track records madanse die nie ma me ni ntreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso e ye samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. We are this man yet wa Agyei Kasia Bosso dia. Na yedu kwa kopiemo ewo Ghana man penyi John Dramani Mahama. Eye ni appointment Honsen Semo. Eyon monyafo Mohammed Abdul Salam Kane. Na wano na ye chochofo penyi edema NDC amanyokron krabata bakwa ewo etifido mantem nene no Ghana man penyi abonidin se acting CEO edema National Lottery Authority ne breji ne sei ebeto Joanna Ghana de shema dodoa na ebisha se wo bo wonsem pa edi ama Ghana man penyi wonsem nada ne se Owura Mohammed Abdul Salam oyobi adibrei efata ne ye pa Oshane modern ba wo bo NDC amanyokum na chese ne nyuma esuani enu nti Ghana man penyi di bro de ahye ne nse ne kwanso ano no danso no Ghana de shiman bi so e kire mu se ne ye not at all mani nya ho won pe wo kwan bia so adenti ana won pa wo kire ma Owura Mohammed Abdul Salam oye eye kramoni na wo ba enkamosom so a ne ye friend no eye National Lottery efefa ne ye friend ne chacha ho na chese ye gambo anya sam ketwa eno na wo kire mu se eye nkramosom no etia san hwehwe ye eno nti se Owura Mohammed Abdul Salam wono so akwakwa ye nkramoni odini hu nipa ade se di brede wonyaya akase ne Yesu Kristo di to Awurade Nyankopon anim sa papa we di anka makruwa ne mpa me ho pa ade anka emfa ne ho enu sanu ntini Central 40 Montenso ene Ghana adehyeman etwetwe nkomo na yeje wanaje nkyere bi kyere ma wonsem fata di brei onyanto ho. Islam entirely frowns on anything gambling, betting, and so on. So I don't see it as a point that a Muslim who has a lot of faith will go for such a position. I think that the scholars have to talk. They have to rise up and tell him in his face that this is not right. I don't think the government forced him to accept that position. There's a consultation, and he himself accepted that appointment. Islamically, it's not good for a Muslim man to head that position. So I think he himself have to withdraw. Since he's a Muslim, and you have to withdraw and accept different posts. So no, I didn't decide. Fine. On this Christians, Muslims, Lotto, to appoint a Muslim to the National Lottery of Ghana, according to Islamic Sharia, is not right. I'm appealing to the government to change the position of that Muslim to another department, not National Lottery. We are going to Lotto. We have seen Mala,
big malams. They are cutting lotto. Through them, we started to cut lotto. Yeah. It's a game. Lotto is a game. Who is perfect? No one is perfect except God. Lotto is a game. So we there inside. Malon, control everything. We there with you. Let's take lotto. Let me show you my phone. Let's take lotto every day. Numbers. See, numbers. You can't see your numbers. Have you seen? We there inside lotto. Malon, we there with you. We there with you. Only God can judge. Nobody can judge anybody. Only God can judge. So Malon, we there with you. Keep on. Eti Ghana adeshiman ani yakwati wani ebichirema eya haram tabu kesiya pa. Ensese Ora Muhammad Abdul Salam. Ojina se acting director Edema eye National Lottery Authority. Ebisu chema malam twaso mitawechi. Kasiyabone ye twaso. Ye twa kasiyabone so wo obi man so a na kire se Pope Francis edi abetudwa edi afa eye nsema Donald Trump edi betudwa se yade a ofa ne ho adwen se obema ho ban bosem aye dinye pa ewo US ahye so na o kire se Sanya uye de nya de so ani kura nti abro ne nsemtwefo atwetwe nkomo wo ye Italian television so ana chese Donald Trump sa adwen a wafe wansesa de be ye nimguase ye papa esan se eye enkrofo mu fra man foforo so aba eye US no omu ni nkrata nti sa hyehyɛ ya person fengu akwa mu de be ha mu ye papa wo so mu twetwea eye sika bebre nti de uye de emfa kwa mu na so pese hu nsi oha obi ano a say na wasa wonfa so ana na ye Pope Francis yi ona ye okwankyerefo no da eye 1.4 billion eye asori na no na oche say ono de ba eye amanyonsam ho sensem a ye ohwe ni ye pa ansa na waka na ye 2016 abato na omobeto no ono adi to just say Donald Trump no ohwe na onye Kristo ni esanse ne niam oye no ense Kristo ni ye kra ntin adwen ofa ne de enya adwen papa kra we ni nsem a eye Pope Francis edi abetudwa wie na Ghana de hye gina nsem we so na Jimmy nsem ka se boy enso so se wie no ye bunu kom se pon ka se bonu mu semufo ye maize mebel entry ene semu ede mayen kofitela be matenten gramo ede ekopie mo Facebook no so YouTube TikTok makase we wonya bi ehwe ye sorry swing na Nanna Adjoa Silky Nanna one ne mpamfo e ba betna se kwame ye fom ana afeye so sexy journalist ene enya semkuma evise na ye dwata na DLFM waso no aba nyuma oti bia che papa nyuma wontimi nto no tamchuku be break ni nyina down ma so ahudie ko ne ba e wo DLFM dwumadie no esom enuanum ye no ye sinkunya besum awie no gina meje so ye takrade kwadwokrom twabe wudi sikonkron ba matenten gram anwi ni ahofe edwame Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Nanna Adjoa akoma Amoako na fe Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sorry, sinenti akese pa enko enfama 49 Nanna umfa kasebwe eni agrokre mu bibia mu enitia